porque tengo miedo de ser la federación me castigar. Eu não tenho nada contra Arlen, nem os profissionais, o seu clube, os seus afares, não tenho nada contra. Mas agora entendo, quero mandar um abraço para ele, o Sr. Mortada Mansur. Entendo agora muito bem, porque não ha querido vir a jogar aqui hoje. Não quero, não de nada contra os futbolistas, nem contra o clube de Arlen, nada. Tenho muito respeito. E não é a falar deles, estou a falar só de outras coisas, não quero referir-me especificamente, mas quero aqui saudar Mortada Mansur. agora entendo muito bem sua posição. طبعا انا مش هتكلم كتير ومش هخش في تفاصيل. انا عندي احترام كبير جدا للنادي الاهلي ولعيبه الاهلي واداره الاهلي، لكن انا مش هتكلم علشان الاتحاد المصري ما يعاقبنيش، انما انا دلوقتي فهمت ليه مرتضى منصور ما يلعبش الماتش ده وما يكونش مشارك فيه، وعشان كده انا بحييه. A questão no partido, das equipes, dos jogadores e dos árbitros, mas não quero falar especificamente de nenhum em particular, porque senão a Federação me pode castigar. Eu não estou a falar nada especial contra nenhuma identidade. Percebes? Só estou a dizer que agora entendo estas coisas, mas porque estou triste porque aqui, amanhã em Portugal, daqui a um mês, a um ano, se vai falar que Pirâmides de treinador Jaime Pacheco perdeu 1-0. Não se vai falar dos acontecimentos do partido, mas a televisão pode mostrar hoje, amanhã, depois do que eu estou falando. Então, para evitar problemas, que eu não quero problemas, não estou a falar mal de nenhuma pessoa, estou a falar que agora entendo algumas coisas. يقول لك انا مش بتكلم وحش على حد، انا مش بتكلم لا بس هي ده صمود. ما قصدتش كده. اكمل. ماشي ما قصدتش كده. هو مش قصده يتكلم وحش على حد، وهو عنده احترام كبير قوي لكل المنظمات، الناس كلها بروفيشنال، ما عندوش اي مشكله مع حد تحديدا، ومش هيتكلم في حاجه بالاخص او بالتفصيل علشان مش عايز يكون عنده مشاكل او حد اللي هو يعاقبه من اتحاد الكوره. وبرضه التاريخ كمان 10 20 30 سنه هيذكر ان الاهلي كسب الماتش ده، مش هيذكر حاجات كده. لكن هو دلوقتي فهم حاجات مرتضى منصور كان بيقول عليها، دلوقتي فهمها وبقى عنده نظره اكبر شويه من اللي كانت موجوده قبل كده. اتفضل. Dele Harley, de certeza absoluta. طبعا انا ما Tem que ser ترجمتلوش profissional, no club. انا ما ترجمتلوش اللي قال عشان ما لحقتش، بس هو فهم الموقف وبيقول بيوجه حضرتك يقول لك انت بتتكلم نو لو سمحت خلاص انت بتتهم اتحاد لا المصري. لو سمحت خلاص المدرب رفض التعليق، خلاص انتهى الموضوع. سؤال ثاني تفضل.